cepon minabi ampon bagian rezeki na orang tamanan kad itu ampon tada orang langsung innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ampon tinggal dunia kalaban tenang artinya tak puk-lupuk tenang mun bareng mati puk-lupuk odi boleh. Wah pote olay din na ning selamat tero tayo pote olay tau sahabat aja pah elonge beri kapas tidak amatin meratin mun situ ya teng mulai beri kapas Allah pah beri kapas pah mata beri kapas kia Allah ngitek ning ibri kapas lah pai beri minyak meleroong keng minyakan letak bau minyak ring odi roja minyak jad khusus khusus minyak no. Kadang ibri ano apa roh kaju gaharu eki male ano tempes kalampin ini pote kan gue disakut dalam pipote apa kula kuon mati le tak kerja dong gue disakut dalam pipote gula jadi kan biar sekut nggak tahu kan dalam pipote kan coba itu foto gue sih singangangan dong sengir-sengiran dong kan dalam pipote dong setipun orang katanya apa sambian mak libur ngakui dalam pipote muslim mun mati le tak kerja nah ini lah kalau pipote boleh hari ini mati raja no manung ya pipote duh pakai tali ini potong perhatinin orang potong duh pesan cakep deh yo are pesan cakep baca lonjaan lonjaan buru ring dinare kan potong ya aduh ya Allah pas pulang bukika pulang bukika aduh ya Allah paham le bakso baksonya mang iku pangakan sate tok krotok mak bocor pada ustad Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum pangocang panas berarti lah tak ada film merolah oh my enggak film lambat ada boleh judul misteri malam Jumat Kliwon ni ija ring-ring tamanan tapi tak kok mun Jumat Kliwon elu Jumat manis Jumat manis pamada anu apa patuparong ngetek mana mun pamada tekos lebar keropok diteden cok tekos lagi kebjidat ayo ngomong kita amati agila senle mati tani agila aja senyum bayo saya paksa tuh ya Allah terima selamat dah malam apa mungkin Selasa jadi tina lah boleh sini kak abai angkep ni kak mimbar kula makin tak sefit ketika sebelum operasi itu. Setelah operasi ini tak betul cek fit dongko. Jadi seorang nak menabian. Jadi sambil nyari penyandaran dia. Bini tak norok. Jadi tidak penyandar nah. Ya nyandar ke kursi jadi.
Guys, lanjut Gi.